Ngibekelelwe ingane zakwethu phela futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ngaphansi kwezindaba imfezeko emide lami igama ngiveza ngithuthunga ngakho malo bathi iLasbon amagomede. Ngiphinde ngicela ukuthi mawuhlabe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe bese usilandela kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana @mfezeko_162 Instagram, Facebook Mfezeko iLasbon yamagomede, kanjalo-ke naku-TikTok Mfezeko_162. Iy'ngane zakwethu kushuba kakhulu lapha endaweni yase-East London, Eastern Cape laphana nje wazi ukuthi-ke qhubeka umbhikisho owe-March and March eholwa intokazi laphana uJacinta wakangobese-ke laphana-ke kuzokhumbuleka ukuthi-ke laphana esizweni samabhinqa zikhona iy'nsizwa ubaba uNkizwe Mchunu, ubaba uPhakelo Mthakathi-ke lebayothi bathi-ke bazibiza bathi uTata Ndive senthi basendaweni yase-Eastern Cape. Bese kuba-ke laphana-ke uPhakelo Igqweha laphana-ke amagama kade bazishona ukuthi amaXhosa azobabiza ngawo laphana-ke. Ngane zakwethu isimo sibi ngohlobo olumangazama ukubheka ey'nkundleni zokuxhumana nje, inkundla yokuxhumana Facebook iyavungazela mayelana nokwenzeka endaweni yase-East London. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke bala nemasho ukuthi-ke bafuna abokufika babuyele-ke ezindaweni abasuka kuzona-ke ngoba ziningi iy'nkinga ey'fika nabo ukwentuleka imisebenzi kungokunye kwabantu abenza ukuthi-ke kuphoqa ukuthi-ke abantu okanye inkankani aledle umsundo wangakuba. Kubuye ukuthi-ke laphana kule ndawo sokuthi-ke abokufika okwamanajera laphana-ke kuthe-ke hlasela umfana ebekade-ke imashi amgwaza-ke nokuthe-ke usaqaphele lokho kwavela omunye ukuthi-ke ushayiswe ngemoto, ushayiswa yibona abokufika. Umphakathi-ke bese udini uyaveva ukuthelwa kanu nabo laphana-ke wazama ukuthi umoshe yonke inhlobo yempahla laphana nje ubona kuyashiswa izimoto, kuyashiswa iy'tolo, kubi kuhlube kakhulu iy'ngane zakwethu kule ndawo yase-Eastern Cape-ke laphana. Nokuthiwa-ke statement esikhishwa abokufika kuthiwa-ke bathe abayindawo babalindile-ke laphana-ke njengoba-ke lo mashi ifike nabantu bakwaZulu bazothi-ke awuhlangane uZulu abahambe abokufika. Ngane zakwethu sibi kukhulu isimo nje ubona amavidiyo ney'thombe laphana kukhona isimo esiqhubekayo njengamanje endaweni ngase-East London. Mhlawumbe kuthini okwakho phawula ngalolu daba, hlala no-comment section-ke ngizwe uthini olwakho uvo ngalolu daba. Njengamanje-ke kodwa-ke bekungakabi ukuthi khona oselimele noma-ke sesilahlekelwe umphefumulo, bekuseyabantu abalimele abalimazwe ibona abokufika-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuthini okwakho mhlawumbe ukuphawula njengoba umbhekisho uqhubeka, mhlawumbe khona okuzokwenzeka, mhlawumbe kugcine sekulahleka imiphefumulo. Kuthini okwakho ukuphawula, hlala no-comment section ngizwe lakho uvo ngalolu daba. Ngiza-sponsor ngiphuma manje na kodwa ngithembisa ngiyabuya nezinye izindaba ezilandelakho kwividiyo elandelakho. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.